Shungel iliakona barem diklen. Kayavdie osveto akava aleni pogodini nesave bare hem hare poyare. Shungel akona barem diklen. So akava aleni akava sveto avdine pogodineva nesave bare hem hare poyare. Paie kolen dartane bare poplave. Paie kolen dartane zorale zemljo tresija. Paie kolen dartane da razno nasvali pa. Kola džija kana možda nasine tuke penjarne. Kola nika džija kana nasine tut prilika bašine savi boljka te šune, avdije šune. Pa avdija kuna diklan sigurno šungjan, kaja kava sveto, akava alemi, pogodinena da je ne save dizja, ne save gava, bare jaka. Sigurno akava šungjan. Pa kje šungjan akava, razumjan je butija kata. So, kaja kava pojave pogodinena e mastarena e manušen, e insanen, e hajvanen, pa čak ili ođivko, a bajroma podvojila sebe pio manuša po kalenda čoven. I onda dikindoj ili šunindoj akava haberi, šunaja saramaro narodovačeri, vallahi e dunja unisani. Čerinoj lafi taro akaja tema, kad ika lalvane akava lafi a čačut nekola šuna. Dali čači pase e dunja unisani, ili tanu insanja sebe pi pa akava puča ovem. Jek butikovo manuša bisterge. A od ovaj tano svakojeg šeri, svakojeg loštipa, kova je manušen a stari, bilo doatovog musibeti, paripa, gajna sekiracija, od ova uvela sar posljedica taro manušen gere haramija. Od ova uvela sar posljedica taro manušen gere haramija. Samo god musibeti, nedača, nevola, te astarija men, mora tirinamen em te dika soa maro narodu čerela. A sigurno od ovaj tamo ništa amen, osim sar posljedica taro amare haramija. O iblisi, o šeitani lanetullahi alejhi, sebebi o harami, meningja o imani, o verovanje, baš o kufr, neverovanju. O šeitani, o iblisi lanetullahi alejhi, sebebi o harami, meningja o rahmeti o laneti, o progresu. Pa o šeitani lanetullahi alejhi, sebebi o harami, meningja o dženneti, baš o večno džehennemi. Samo sebebi o harami. O narodu taro Nuh alaihi selam, narodu koji tamo pinđal no, narod Ad, si nekaznimo sebebi o harami, a jarso o Allahi olen koto pinđal, pa nija olen učargja. Pa o narodu taro Hud alaihi selam, narod Semud, so nesim ja pelea, sebebi o harami olen o Allahi kaznijalen, so olen gezorani baglaru biçalgya. Pa o narodu taro Salih alaihi selam, sebebi o harami olen o Allahi sarkaznalen zorani vika glaso zoni biçalgya hem olen uništinga. O narodu taro Lut alaihi selam, sebebi haram ya ola kerge o Allahi sarkazna olenge biçalgya o duaso sine upre irangelenge prevatingelenge tere hem sarkazna o Allahi lenge bara biçalgya hem olen uçalgya. Bakala kazne ulen biçalde ili dinde niso se amer osim başo haram iphala muslima. O faraoni, tajne sere askeria, tajne siri vojska, ad šile ano denizi, ano more, ano pai, hemo pai, olen tasavgaj, mudargaj, učargja, niso se amer, osim sebebi lengere haramija.
Емо Allahi Azze ve Celle tavakva devam et haberi. O Allahi tavakva o bavestinia mena no Kur'an va kerindoi fekullen echazna bizembi. Amen saulen kazningam samo sebe pilengere haramya. Amen olen kazningam samo sebe pilengere haramya. Paharami ili junahi tamo sao kova so suprostavili pe e Allahese ili lesere naret pati. Bilo dovate ovel, o manuște cherel ili te cerel nešto, so o Allahi zabrani gheaudra. Ili o manuște na cerel nešto, so o Allahi naret te cerel pe. Iaitan e kratko definicija tamo junahi.